छगु इले नेपाल भाषा एफएम रेडियो स अमोविकय नाम लोकहम साहित्यकारले चाहिँ मेचोमी मोक्षबहादुर अमाते नेपाल भाषा खेले मंका कथा हाइकु सफु तिकी तिकी वो सिरिचा छवजी ये पितेपजा जुल वंगो बिहिवा शिलाचरे लसता मुपा हिमांशु थापाले चाहिँ साहित्यकार पे यज्ञरत्न धाखवा सुरेश प्रधान डाक्टर पुष्पराज राजकर्णिकार साक्य सुरेन धर्ममती कवि प्रिन्स सफुया मंका पिते बजाइना दिगो खासा ज्याझावे दथुई छमनेवा मखुसान नेपाल भाषा साहित्य नीति योगदान बिहा दिगो हो 2022 साल नेपाल भाषा आन्दोलन तक सक्रिय रूपमा पोति कया दिगो खाइ त चोछासे वयकै त दोसलना नेका हंगो ख अथे थिथि कलाकार तेगु स दुथ्यागो मेचा छ ओ जिया सिरिचाकले दुथ्यापे सकल कलाकार पिस मेबेपी हनेबपी मंका कथा मेचाका उले जैना दिगो खसा वरिष्ठ संगीत कर्मी अमरराज शर्मा सिडिया तकया थगु नुग खतया दिगो ख नरेश साके सभानाय सुइन ह्यागु ज्याझो इलो प्रकाशन गोसाको ख